bismihin rabbi wa alhiqni birahmatika ya arhamar rahimin. Allah Asmaul Husna, ayo. Nas'alukal ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar Al-Hasibul Jalilul Karimur Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wahidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubadi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyum Al-Wahidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Bar Tawwabul Muntakimul Afur Rauful Malikul Mulki Zul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Al-Jami'ul Mughniyul Mani'ud Dharun Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisu Rashidus Saburul Ladzi Laisa kamislihi Syai'un wa huwas Sami'ul Bashir Allahumma salli afdala salatin ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya, halo teman-teman semua. Kakak Raihan Arkananta. Halo Dek. Halo Kakak Raihan. Salam kenal Kak Raihan ya. Salam kenal. Tadi udah jahlan makan nahla Kakak Raihan. Kakak Marisa Intan Ica. Hai itu Kak Marisa. Hai Kak Marisa. Halo Kak Marisa. Hai salam kenal. Kakak ngakak sehat. Aku Alga. Oh iya Kak Alga. Halo Kak Alga. Halo. Salam kenal Kak Alga ya. Teman-teman terima kasih sudah komen-komen, sudah like buat teman-teman ya, dan sudah subscribe dan lain-lainnya ya. Tap layarnya. Kakak Bandi. Kakak Bandi corak hal Allah katanya. Kakak Bandi Allah ya. Makasih Kak Bandi ya, Masya Allah ya.
Salam kenal dari kakak Berapa? Bandi tuh katanya tuh. Coba hitung ya. Iya hitung ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah tap layar. Makasih teman-teman, barakallah ya. Dan sudah subscribe, makasih teman-teman. Tuh kata kakak Bandi 5 katanya kak. Iya betul ya. Betul. Kakak Alga tuh, aku umur 15 tahun. Wah, udah 15 tahun kakak. Berarti udah kelas berapa ya? 3 SMP ya kakak ya? Kalau Bang Amin 14. Iya. Ya teman-teman, lanjut teman-teman ya, kita baca doa-doa ya kak bareng-bareng yuk. Teman-teman yuk bareng-bareng ya. Ayo, 1, 2 mulai. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Kakak Bandi corak salah. Apanya salah kakak Bandi? Salah apanya kakak Bandi ya? Kakak Anggi Saputri. Hai tuh kakak Anggi. Salam kenal kakak Anggi ya. Lanjut teman-teman, kita baca apa? Kisah sang Rasul teman-teman ya. Ayo deh kakak, ayo. 1, 2 mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan wafat ayah andanya, tahun gajah yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul, suka duka, yang penuh suka duka.
kakak 8 tahun Pun usia kakak meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Iya, alhamdulillah ya teman-teman. Kakak Bandi Corak, wah banyak banget tuh tab-tab YouTube-nya ya, masya Allah, kasih medali tuh. Barakallah kakak Bandi Corak ya, masya Allah. Kakak Alga ini ya, kakak Alga ya. Kakak Alga aku di Sukareja. Iya, masya Allah. Sukareja di mana kakak? Kakak Alga. Kakak Ayana tuh. Kakak Ayana ini kakak AI ini, kakak AI, kakak Ayana. Ya kalau salah kakak Ayana, kakak AI bukan ya? Mang Kiki temennya bukan, saya lupa nih. Kayaknya Ayana ini. Masya Allah, tuh bener kayaknya ini kakak Ayana, ini kakak AI. Mana kakak AI? Iya, kakak AI, apa kabar kakak AI? Kakak AI sedang apa? Kakak Bandi Corak, gambarnya banyak banget, masya Allah. Iya, macam-macam. Iya. Abi, tab YouTube-nya banyak amat. Banyak banget, masya Allah teman-teman, makasih ya. Kakak Alga Indramayu kalian maksudnya ya, Indramayu ya kakak Alga ya, masya Allah. Salam kenal kakak Alga ya, salam buat orang-orang Indramayu, masya Allah ya, berkah selalu. Kakak Ayana, kakak AI nih, alhamdulillah baik, iya masya Allah ya. Request Anaba kak, wih request Anaba nih. Iya kakak AI ya, nanti dibacakan sama Dede Jara spesial nih buat kakak AI nih. Ayo Dede Jara, wah iya itu pinter. Ayo Dede Jara baca Anaba buat kakak AI, ayo. Auzubillah, mulai. Wih bisa iya. Ayo mulai. Auzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Allazihum fihi mukhtalifun. Kala sayalamun, summa kala sayalamun. Alam naj'al adami hada wajibal autada akalakona arwaja raja'ana naumakum subata waja'ana ibasa waja'ana nahara ma'asya Rabanaina kakakum sabang sidadan
syada waja'alna sirajau wahaja wa'azalna limamu syiratima sajaja idul bau nabata wajannatin alfafa inna yawma fahikana mikota Terus? Tuh Fokus. Wafutihati sama Wafakanas abuwaba Wasyirati jibal Wakanas sabah Inna jahannama kanas Miasoda Ittogina ma'aba Labisina fiha aqaba Ayazukuna fiha Aqaw wala salah Yalamima wa ghassaqah Jaza'aw wifaqah Innahu kana ayajuna hisaba Akasabu bi ayatina kizaba Orangnya. Lakum ila azaba Inna ya mutakina mafaza Halaika a'naba wa kawaiba azaba Laka sambihaka Ajasna'una fiha Terus? Nafiha Terus? Sabah Aza ammi wabika ta'ani sabah Bisa mawati wa ajama Baina ma'ala yang bikuna minu kitaba Yawma yakuhu huwa malaiku wafa Kayatahuna iya man asina'u wa ma'akasabah Saika ya muhaqqa Faman sya'at takhudaya bihi ma'abah Inna angsana fang asabah Qaibai yaman umma qadama jadah Qadama jadah wa kukafah Ayai kunci coba Iya, Masya Allah ya, kakak EA ya sudah dibacakan ya requestannya. Bacaan surah An-Naba ya kakak Ayana. Masya Allah. Lanjut teman-teman ya. Apa tulisannya kak? Bacaan Kalau kaki dulu ayo kakak ini tadi siapa nih? Allah Bentar. Kakak Bandi Corak YouTube, gambar YouTube banyak sama medali, Masya Allah kakak Bandi ya, makasih kakak Bandi Ini ya. sampai sini nih Kakak Alga. Abi Tapi ini kayak kalung Kayak kalung, iya tuh kayak kalung ya. Tinggal diikat sudah deh jadi Iya ya, ngedikat ya. Nih Wah iya itu, bagus ya. Ya, ayo mau rungut-rungutin, tapi sudah hilang itu, ya toh. Napin. Iya kakak Alga, aku makan roti katanya tuh kakak Alga, Masya Allah ya. Kakak Alga makan roti, rasa apa kakak Alga rotinya? Bagi-bagi dong rotinya kakak Alga. Iya. Tapi tadi kakak itu kesambung itu tangannya ututnya. Hati-hati. Habis itu ututnya kena ini, habis itu yang ininya tadi kena itu, habis itu ininya kena ini. Nah ini lo kita muter pusing api. Iya. Terapin. Kakak Saira Az-Zahra. Kak aku bisa baca surat An-Naba, wih hebat kakak Saira ya.
Masya Allah kakak Saira. Sama-sama Zahra namanya tuh kakak Saira Zahra. Aku bisa baca surat An-Naba. Kakak Ayana, Masya Allah. Iya. Ya kakak Ayana ya, amin kakak Ayana doakan ya Dede Zahra kakak Nahla biar istiqomah ya kakak ya. Kita sayang aja. Kakak Bandi corak gambar apa tuh? Gambar air mata, Masya Allah ya. Ini, Kenapa Kak, ini, kakak Kak. Bandi? Kok air matanya? Ini kak. Kakak. Kakak Ayana, Masya Allah, amin ya. Kakak Mutiara, Suci Ati, pinter banget, amin ya Allah, amin kakak Mutiara ya. Teman-teman makasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah like, sudah subscribe dan sudah tap-tap layarnya, Masya Allah ya. Terima kasih sudah menyimak dan sudah bergabung teman-teman ya. Berkah selalu, sehat selalu teman-teman. Lanjut teman-teman yuk, akan baca wabadu yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma walhamdulillahi rabbil. Iya, bacaan sholat teman-teman ya. Bacaan doa iftitah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ana minal musyrikin innas salati wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iya, bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamida itidal Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du syai'im ba'du. Bacaan at-tahiyat. Sujud subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iya, sami Allah. Duduk. Allahu akbar rabbik warhamni warfa'ni. At-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
Sayyidina Muhammad. Iya, Kakak Mutiara Suciati sudah like. Iya, Masya Allah Kakak Mutiara, barakallah ya Kakak Mutiara ya. Abi, kalau banyak yang like sama yang Laki-laki atau banyak yang komen perempuan. dapat play button. Play button, iya ya, play button. Kakak Leni Astuti, Masya Allah, Kakak Leni ya, terharu ya, Masya Allah. Makasih Kakak Leni ya, salam kenal semua teman-teman ya yang sudah laki-laki komen-komen, atau sudah perempuan. tap layar. Kakak Leni pasti perempuan dan Kakak Mutiara ya. Bukan. Hah? Bukan, saya mau bikin. Bikin apa tuh? Bikin anak perempuan sama anak laki-laki. Bukan mana laki-laki, buju buyang. Nih, tapi yang sama papanya. Coba mana lihat? Mana tuh? Wow, wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ya teman-teman ya. Selamat bergabung teman-teman ya. Ayo teman-teman kita lanjut yuk. Dari Zahra akan bacakan sholawat teman-teman Allahul Habib teman-teman yuk dengarkan yuk. Atau udah mulai? Allahul kafi ya buna kafi qasodana kafi wajadana kafi Terus. iku ya kafi kafana kafi wa kafi alhamdulillah. Duduk di depan pintu. Semangat. Duduk. Ambillah sapu. Iya si hidung ibadahmu. Jangan tinggal Kosolati ma waktu Allahul kafi abuna kafi kosodana kafi wajadana kafi iku ya kafi kafana kafi pamina kafi alhamdulillah. Terus. Namanya Nahla dan Zahra. Lihat senyum pun indah. Rajin puasa, rajin sedekah. Semoga termasuk surga. Marilah teman-teman semua. Ikakan takwa. Saya guru Umi dan Abi. Semoga hidup kekal bahagia. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya, sudah like berkolor teman-teman ya, sudah subscribe dan lain-lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang giliran dari Zahra baca Iqra teman-teman ya. Baca Iqra, jilid dan Al-Fatihah ya. Tadi anabanya udah ya? Tadi anabanya udah kan? Anabanya? Al-Fatihah belum ya? Al-Humazah. Bilang teman-teman. Di sini. Di sini ya. Teman-teman bilang teman-teman. Teman-teman. Sekarang giliran saya baca apa tuh, ambil baca Iqranya, ambil baca Iqra, dapat Iqranya. Oke, thank you. Baca Iqra berapa? Cepet ambil Iqranya. Lama kali kau. Ini. Oh, bisa. Munduran. Oke. Oh, jepit. Oke, jepit hati. Jauman. Itu, maunya itu. Nyampe jatuh. Oke. Buka Iqranya ya Nyai Idon, Soleha.
Kakak Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Hasan tuh, Kakak Hasan dek. Hai Kakak Hasan, salam kenal Kakak Hasan ya. Terima kasih Kakak Hasan sudah bergabung ya, sudah komen-komen ya, sudah like-like. Barakallah teman-teman ya semua. Teman-teman kayak ada dengarkan ya, dan kalau mau ikutan silakan teman-teman ya, buka Iqra 3 halaman berapa deh halaman dek? Aduh, cari. Ah, ditandain kemarin. Cari. Jangan dicari tandanya, mana ada tandanya? Kemarin tandanya ada. Ada. Tandanya. Halaman berapa tuh halamannya? 24. 24 kakak ya. Halaman 24 Iqra 3 ya deh ya. Iya kakak Isni Aprilia Tololet. Tapi Iya. mau hitung Rizwandi. dulu. Iya, kakak. Hah? Hitung. Hitung dulu, hitung ya. 1. Rizwambi kakak Rizwambi, salam kenal kakak Rizwambi ya. Iya, hai kakak Rizwambi tuh. Halo kakak Rizwambi. Ayo kakak Rizwambi kita ngaji bareng-bareng ya bersama Dede Zahra ya. 5 lagi. 5 lagi. Iqra 4 ya, dikit lagi ya. Wih, hebat. This just great. Ya teman-teman, yuk kita bareng-bareng baca yuk. Oh, aku sudah mau habis Al-Qur'an. Wih, hebat kakak Hasan ya, Masya Allah. Berkat kita bagus kakak aja Hasan, udah Masya Allah, mau berkah hitung. selalu, mantap. Tapi Iya. kan nggak dapet hadiah, udah ada hadiahnya. Iya, hadiah duluan ya. Iya. Ayo mulai. Kipas. Alhamdulillah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Minum, wudu buyang. Minum, aus teman-teman ya. Yang idon aus teman-teman. Udah belum minumnya? Tapi enggak di sini kah? Enggak. Ayo. Di situ. Gimana? Pindah. Oke, pindah ya. Ya teman-teman ya, ini Nyai Idonnya ngaji pindah teman-teman. Gimana situ? Kenapa? Jatuh enggak? Enggak. Aman. Pipis. Mau pipis? Pipis. Ya teman-teman, iklan teman-teman, sponsor ya, iklan pipis dulu ya Nyai Idon ya. Ada Zahranya mau pipis dulu teman-teman. Iya. Sana buka. Iya. Kakak Hasan ya. Kakak Hasan, oh aku sudah mau habis Al-Qur'an. Hebat Kakak Hasan nih. Kakak Ayana, Kakak AI. Zahra Iqra berapa? Kata Kakak AI. Kakak AI, Zahra Iqra 3 Kakak AI. Iqra 3 halamannya halaman berapa, Dek? 24 ya, 25. 24. Masya Allah ya. Iya. 24 kakak Ayana. Kakak Hasan 17. Wow, hebat kakak Hasan nih ya, udah halaman 17. 7 lembar lagi. Wih, mantap kakak Hasan. Selamat kakak Hasan ya, teman-teman semua ya. Kata kakak Ayana, dia sekolahnya 12. 12. Iya. Oh ya. Banyak dong 12 sekolahnya ya. Iya. Teman-teman sambil nunggu Dede Zahra teman-teman, kita salawatan teman-teman ya. Iya, ayo teman-teman yuk. Kalau udah kami teman-teman ya. Ayo Kak Ayana. Ayo. 12, Bi. 12. Iya, oke 12 ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Udah dek, pakai sana pakai. Udah wudu. Udah pakai. Ayo cepat malam. Buat apa? Hah? Ayo buat ini hayatan. Malam. Kakak Hasan, yang lain kok diam, yang lain. Saya mau Iya. Habis itu saya kan pakai baju ini. Iya. Habis itu baju ini kena saya. Jorok kali kau. Dulu. Oh dulu waktu masih bayi kali. Iya, pakai baju ayam. Ayam, dut. Pakai cepet malam. Ya Kakak Hasan, yang lain kok diem katanya teman-teman, yang lain ayo teman-teman silakan komen-komen teman-teman ya, biar seru ya teman-teman ya. Iya. Ih malu ih. Kakak Ayana, Kakak kalau Kak Nahla ikro berapa? Katanya tuh Kakak Ayana nanya. Iko 6. Kakak Nahla ikro 6, halamannya berapa Kak? Halaman 21 Kakak ya, Kakak Ayana ya. Kakak Ayana, Kakak Nahla ikro 6 halaman 21 ya. Kakak Nanainai, halo Kakak Nanainai, apa kabar Kakak Nanainai? Masya Allah ya, Kakak Nanainai kembali comeback nih ya, Masya Allah, selamat penjemur Kakak Nanainai ya. Kakak Firman Ahmad, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, saya bukan Ustadz. Saya mah orang biasa. Ya Allah, saya malu. Iya, mau bertanya Ustadz. Kakak Firman Ahmad mau bertanya Ustadz. Tanya apa ya Bang ya? Saya jadi iseng ini yang panggil Ustadz ya Bang ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, ayo teman-teman ya. Dede Zahra sedang pakai celana teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya, Kakak Firman Ahmad, salam kenal ya. Mau bertanya apa Kakak Firman? Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya minta maaf ya. Tergantung pertanyaannya Kakak Firman, silakan mau bertanya apa ya. Udah dek. Ayo cepat. Sudah malam dia mau ngaji. Jatuh, hati-hati. Nih Mpok Nahla nih teman-teman nih. Tuh Mpok Nahla tuh pakai kerudung Kak. Kakak Nanainai, kamu masih ingat aku enggak? Katanya tuh. Masih dong. Masih Kakak Nanainai ya. Semua teman-teman yang pernah komen-komen kita nggak akan lupa teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah komen. Iya, teman-teman makasih ya sudah komen-komen ya. Kita nggak akan lupa sama kalian semua. Kakak Firman, Pak Ustadz mohon maaf ini bukan bermaksud apa-apa. Saya mau tanya kalau orang sudah nggak punya tangan atau kaki itu wudunya gimana Pak Ustadz? Apakah ada pengecualian Pak Ustadz? Masya Allah, pertanyaan luar biasa ini. Pak Ustadz itu Orang. Iya. Tapi jadi Pak Ustadz. Iya, Ustadz-Ustadan kali. Kakak Firman, pertanyaannya bagus nih ya. Kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, gimana wudunya nih? Wudunya gimana Pak Ustadz? Apakah ada pengecualian Pak Ustadz? Kalau udah nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya wudunya syarat ya mungkin ya. Mungkin minta bantuan sama yang ada mungkin ya, Bang Firman ya. Ini berapa? Susah juga ya kalau nggak punya tangan punya kaki wudunya ya. Nanti teman-teman ya saya tanya juga Ustadz yang beneran ya. Saya kurang tahu nih kalau soal wudu orangnya nggak punya tangan nggak punya kaki wudunya gimana. Susah juga. Pertanyaannya luar biasa nih, Masya Allah. Kakak Nanainai kenapa nggak pakai kerudung? Tuh. Kakak Nahla ditanya tuh sama Kakak Nanainai. Saya pakai kerudung. Iya, ayo teman-teman, ya, ayo pakai. Ini, ayo. Teman-teman lanjut teman-teman ya. Dadah Kakak Ayana, dadah Dede Zahra udah selesai. semua. Iya, sekarang baca Iqra teman-teman ya, Iqra 3 halaman 24 tadi ya, Dek. Ini alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. 1 si Iya. 1 Iya. saya pada Hmm. tak Li. Oh. Nah, kita bahu Iya. Terus ini tazu. tabu mami Syuku. suku ma Hu. ma Perhatikan. hu ma Iya. waya U. Du. lu ku Ya. semula subuhana subuh Iya, subuh lana. Terus wala bisu ko kopi i. ina Terus li. ayu 5 ema yu. yuha Terus ko ha ku. ku Allahu Iya. Terus pinter ngaidon mah zu. Ayo terus. Umbuhika Iya. Ru'u. Si. Siha Tuba Si Ya. Kailuna Tau Muliatana Bazu Iya ulama Kaidu Waya Su Wayai. Waya Isu Iya, pinter lagi. Wah, kakak AI itu. Ih, Kakak AI. Izin kakak jawab yang ya. mana sih? Kakak Ayana, kakak Rustina, hai kakak. Yang yang ibu yang mana? Yang orang. Kakak Ayana. Izin jawab ya. Hehehe. Jika masih ada sisa anggota tubuh yang bisa dibasuh seperti sebagian tangan atau kaki, maka bagian tersebut wajib dibasuh. Masya Allah. Iya benar teman-teman nih, kakak Ayana nih ya. Terima kasih kakak Ayana sudah bantu jawab ya. Jadi kalau masih ada anggota tubuhnya, misalnya anggota tubuhnya tangannya misalkan kalau lengkap segini nih ya, lengkap ya semua. Kalau separuh doang segini, sesikut dikit sikut ya mungkin ya, atau bagaimana ya. Yang penting anggota wudhunya dibasuh ya teman-teman ya. Mungkin maksudnya begini. Tapi kalau orang itu cacat misalnya nih ya, tubuhnya nggak lengkap, jarang sih teman-teman ya. Allah pasti memberikan suatu kemudahan di balik kesulitannya, insya Allah ya. Seperti itu. Kalau udah nggak punya tangan, nggak punya kaki, kayak gemplong. Kayak gemplong, kayak lontong, cuman panjang doang. Iya, kesian ya. Nggak bisa dibayangkan kalau nggak ada tangan, nggak ada kaki, bukan semua ya teman-teman ya. Susah wudhunya. Jadi kalau nggak punya tangan, punya kaki, apa yang dibasuh kan? Nggak ada yang dibasuh, nggak Nih bisa. udah pakai kerudung nih. Pastinya banyak ininya, banyak rukshohnya ya, keringan-keringanan teman-teman ya. Terima kasih kakak Ayana ya sudah bantu jawab ya, masya Allah ya. Semoga
pertanyaan kakak Ayana. Firman Ahmad terjawab ya, Kakak Firman ya. Kakak Firman silakan ditanggapi ya, atau masih ada pertanyaan lain mungkin bisa di lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman ya. Udah Zahra belum parang lagi. Halo teman-teman. Iya, halo. Lagi. Halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nah. Pendek. Nah. Iya. Al-Fatihahu Iya. Fawakazahu Mana? Fatu. Ini. Huna kitabahu tajibal sunu suku mahu malaya uduhu bisu wa bisu Lala bisu. ini Kho. Belum, aus teman-teman ya, Dede Zahra, aus teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kho. Iya kakak. Kakak Upo, wak. Kakak Upo ketawa ya, masya Allah ya, ketawa lucu mungkin ya, Kakak Upo ya. Salam kenal Kakak Upo ya, masya Allah. Teman-teman semua terima kasih teman-teman yang sudah komen-komen ya, sudah berinteraksi dengan kami semua teman-teman ya, masya Allah. Sudah like, sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah subscribe ya, sudah bunyikan loncengnya. Dan sudah share teman-teman, masya Allah ya, dan sudah menyimak. Terima kasih teman-teman, barakallah. Dede Zahra sedang minum teman-teman, aus teman-teman ya. Dede Zahra usianya 4 tahun teman-teman, maklum ya, belum bisa mengucapkan dengan fasih teman-teman. Banyak kalimat-kalimat huruf ro-nya belum dapat, huruf lamnya juga belum dapat teman-teman ya, masih cadel dikit-dikit. Doakan teman-teman biar bisa nyebut huruf ro dan lam. Ayo lagi. Bismillah. Bis. Bis. habis Kakak Upo lucunya, bahagianya banget jadi ayahnya, masya Allah. Lucunya, bahagianya banget jadi ayahnya, masya Allah. Amin Kakak Upo ya, masya Allah ya Kakak Upo juga selamat, semoga bahagia selamat Kakak Upo. Nih, kok ayo. Ya. 5. Yuha Ya. Qalaqulahu Ka Sihatu basir Kak, kan ini tadi tuh Basyiru, ini Kak. Iya kak. Tadi tapi dengarnya su. Coba lagi. Bisa denger Abi emang, maaf ya. Terus. Iya. Terus ini dengkulnya nggak boleh kelihatan. Tutupin. Terus mana tadi?
Talu. Sama yang biaya celana saya pendek. Wah, mama nih. Ayo, la. Hidupin yang pendek. La. Ayo. Alat tanah bayi. Iya. Iya. Oh, dua. Waya. Dua. Ini wako berhenti sini. Makolidu berhenti. Ini waya. Waya su. Waya Waya isu. Iya lagi. Barang Abi ya. Perhatikan, dengarkan ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nakisuhu. Pendek. Nakisuhu. Maaf. Fatusiru mafatihahu fawakazahu salihuna kitabahu iya tazudani syuhumahuma la yauduhu saghiruna subulana lanabisu khatiina lima yuha kharaqu lahu zuhurika ru'usiha tubashiru syarihuna talumuni la tanabazu yuzauna maqalidu wa yaisu ya sadaqallah. Teman-teman bilang Teman-teman, tuh ya sudah selesai. Kayaknya sekarang kita baca jilid 2 metode umi jilid kuning. iya jilid kuning teman-teman ya, metode umi. Iya oke teman-teman. Abi, bolong. Dah bolong wadidaw, kok bisa bolong ya? Nih, Iya, wah iya ini masya Allah bolong ya, udah sering dipakai itunya jadi rusak intinya kertasnya ya. Ya teman-teman ya, ada Zahra bacaannya mana kemarin dek? Itu pindah ya dek? sini. Mana dek? Ini ya, Malakun ya? Hah? 235 ya? Oh, pindah, sini ya? Pindah deh malam ya? Kemarin ya? Iya. Ini ya? Iya. Iya teman-teman. Abi, Dari Zahra. tapi Orang yang baca. kemarin saya baca sama mama pagi. Iya, deh bisa semua. Jilid 2 teman-teman ya, metode umi teman-teman ya. Halaman berapa ini? Halaman berapa ini? Halaman 32 Mm-mm. 38. Iya. Berapa? 6. Ya teman-teman ya, ini halaman 36 teman-teman ya dari Zahra jilid
2 metode Umi halaman 36. Yang mau ikutan silakan teman-teman, kalau punya ya buka ya. Ayo bareng-bareng. Abi. Wah, iya itu. Udah cekak ya. Ketik. Pas dulu. Tapi udah kekecilan. Iya, bagus. Berarti karena udah besar. Iya. Itu Bisa, yang bisa, kalau bisa. udah kecil banget mas Bisa. saya aja. Iya, benar. Abi. Iya. Rizal pindah ke sini deh. Mana nih deh? Ih. Ya deh, ini ya. Iya. Oh iya teman-teman, jangan. Abi, ini lagi. Iya. Ini lagi. Udah mau habis. Apa ini masih deh? Abi, ini lagi Iya. udah mau habis. Wah hebat udah Zahra. Ayo yang cobain dulu deh, kalau ini lancar pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abi, Terus saya masih Hmm? depan ya, Iya, masih depan. belakang, Iya. Sekarang udah pindah ya. masih ini nih. Iya dulu ya. Sekarang Kamu dari ini guys. Iya hebat terus lo dong. Terus saya Pinter. masih jahit merah Iya. satu. Satu ya dulu ya, jadi satu ya. Iya, jahit satu. Iya benar. Dikit lagi pindah ke jilid di Warna hijau. warna hijau, pintar. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Udah nah. sini. Nah, Nafaun. ya. Laun. Basyaun. Hajaun. Esya. Dun. Dun. Ini dun apa lun? Dun bener. Terus? Dun. Asimun. Pelamun. Alifun. Ragoun. Salimun. Salah. Salamun. Salimun. Salimun, iya, maaf. Terus, Yun. Iya. Razakun. Benar. Terus? Allah. Belamun. Baligh. Baligon. Panjang. Baligon. Iya. Panjang. Oke, lanjut. Iya. Majidun. Kitabun. Anisun. Tohirun. Maidun. Khotobun. Naimun. Apa? Coba lihat mana? Naimun. Iya, betul. Rahiman. Betul. Basyirun. Iya, Bang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dengarkan, ikutin ya, fokus. Nafarun, Nafaun. naharun, Lahaun. basyarun, Basyarun. hajarun, Hajarun. rosyadun, Esyadun. asimun, Asimun. qalamun, Pelamun. arifun, Alifun. lagawun, Adayun. salimun, Saimun. aliyun, Ayun. razakun, Ezakun. ghanamun, Bolamun. baligha, Balibun. rajulun, Wajurun. majidun, Majidun. kitabun, Kitabun. anisun, Anisun. tohirun, Tohirun. maridun, Maibun. khotabun, Khotobun. na'imun, Naimun. rahiman, Rahiman. basyirun, basyirun, maaf ya, Basyirun. iya lagi. Allahuazim. Oke teman-teman, alhamdulillah bilang. Teman-teman, dia sudah selesai ngajinya. Sekarang dia angkat ke saya umurnya. Apakah belum?
Al-Fatihah dulu. Kakak Alga tuh. Kakak Alga. Selamat malam Jumat. Iya Kakak Alga ya. Makasih. Masya Allah ya. Teman-teman terima kasih sudah komen-komen ya. Ayo Al-Fatihah berabi yuk. Kakak AI pengen dengar dari jarak. HP ini HP ini. Nah ini dengarkan ya, Dede Zahra akan baca surah Al-Fatihah sampai surah Al-Humajah ya, kakak Ya, ya, Al-Humajah. Ya, bilang teman-teman. Bayul. Teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca Al-Fatihah bersama Dede Zahra. Dede Zahra. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah, tapi bisa belajar ngaji. Orangnya solehah, pintar, suka rajin menabung, gak suka sombong, sukanya belajar. Wih, like-nya 22 kita. Iya, terima kasih teman-teman gitu. Terima kasih teman-teman. Sudah like. Sudah like. Jangan lupa. Like buat kita 22. Iya, jangan lupa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan juga tap tombol, dan juga menyimak. Biar makin seru ngajinya. Bi, ini buat apa, Bi? Mana? Itu anu kali perlengkapan doang. Ayo mulai. Alhamdulillah. Bisa dibentuk. Nggak bisa, ayo. Kita mau buat ngedit. Ayo. Teman-teman ya, Dede Zahra akan baca surah Al-Fatihah teman-teman yuk, bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, karena surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Nah. Ayo, bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah ya. Lanjut surahnya. Oh nggak bisa langsung ya? Gini deh geser. Oh gitu geser tuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Terus bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Ma akna ma kasab. Ayasana tahatab. Fi jidihasam mim masada. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Aitan nasa yad'una fi dinillah yahtaja fasabu bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Aita ji. Bukan. Kuliah belum. Kuliah aywa kafiruna a'budu ma ta'buduna antum a'buduna ma a'budu ma abattum antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aro. Ayatul aziz dengan bazaira aziyadu yadima yaudu atau amir miskin fa'am sa'un alazina umahum sa'atim sa'un alazina umahum Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fi Quraisyin iya fi miratas sita wa sayif. Faya budu wa ba'za baita haji at'amahum min ju'i wa amanhum min qaum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yad'aka da'un fi tatir. Fa'asa'im tayran ababil. Tamim biyatim min jiki wajahum ka'asim makwal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhikul sati'um maza aijama ma'ahu wa'addada ya sabu'an ma'ahu kada alim mazana fi'u sama ama adraka ma'ahu sama na'u rahimu tu'ati tatayra afidah sudah Muhammadin mumaddada. Iya. Abi. Allah sadaqallah. Sampai ke 9. Banyak amat. Banyak amat iya. Teman-teman, Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya umur 7 tahun udah 8 tahun. 8 tahun. Terus Kelas 2 udah SD. Orangnya pintar, soalnya dan suka hobi menabung, gak suka sombong, sukanya belajar, suka sholat, suka ngaji, baik hati, suka makan sayur, bayam, jagung. Tapi Allah baik sama adiknya. baik, udah lama. Saya pengen nonton tapi nggak boleh. Teman-teman makasih ya. Teman-teman makasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan bunyikan loncengnya dan juga tap-tap saya dan juga menyimak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terus? wabarakatuh. Iya. Akan lama sini cepat kak. Ya teman-teman ya, kakak Indah Irawati, salam peluk. Assalamualaikum. 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 Masya Allah, luar biasa semangatnya. Amin kakak Mentos ya. Salam kenal teman-teman semua ya. Sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar, sudah like-like, sudah subscribe, dan sudah bunyikan loncengnya teman-teman. Masya Allah ya. Sekarang biar anak-anak teman-teman. Kak cepet kak, udah malam kak. Yang gitu apa? Lambat banget. Udah malam ini nak. Langsung ngisi. Ya. Ya teman-teman ya. Kalau Dede Zahra udah ngomong begitu, Dede Zahra kan siap-siap langsung cepet-cepet, jangan kosong, udah malam. Ayo. Itu dulu apa ikut dulu? Apaan? Ayo. Kakak Ismail semoga jadi
jadi anak soleha mungkin nih ya, amin ya. Kakak Ismail jadi anak soleha. Iya, Kakak Ismail ya, salah tulis Kakak Ismail ya, nggak apa-apa Kakak Ismail ya. Salam kenal ya Kakak Ismail ya, Masya Allah ya. Sekarang di jalan Kakak Nahla teman-teman ya. Yo, Kakak Nahla, ikut dulu apa? Ikut apa dulu? Al-Quran dulu. Al-Quran. Iya. Ya. Ingat kata habis tadi siang. Ayo mulai. Kebantal. Senyum semangat. Ayo. Alhamdulillah. Bantal enggak? Enggak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at teman-teman ya. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmunabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadisu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha antum ashaddu khalqan min samaa wa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'at at-tammatul kubra yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a wa barizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asara hayatud dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata ya ma'wa ya saluna kami saati ayyana musaha fi man tamin zikraha ya rabbi kamu kahaha inna ma kamu firma yakshaha fa annahum yawma yarunaha ya baso ya asyiyatan auduhaha. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Kakak siapa tuh? Teman-teman ya. Baru muncul Kakak Rusdianto Sabiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Rusdianto ya. Selamat bergabung Kakak Rusdianto ya. Minum dulu. Haus. Ya Kak Rusdianto, terima kasih sudah komen-komen ya, sudah like, sudah subscribe dan komen-komen dan tetap layarnya ya. Masya Allah teman-teman semua ya. Salam kenal dari Kakak Nahla teman-teman ya. Sekarang Kakak Nahla akan bacakan surah Abasa teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan teman-teman, yuk bareng-bareng kita ngaji yuk malam Jumat nih teman-teman ya. Malam Jumat Sayyidul Ayyam teman-teman ya, penghulunya hari ya, ini malam Jumat teman-teman. Perbanyak amal-amal soleh teman-teman ya, mengaji, zikir, tahmid ya, tahlil dan lain-lain teman-teman. Baik teman-teman, ayo Abasa teman-teman ya. Yo. Sudah kakak siap? Ayo mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkahu fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira faman syaa az-zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqadarah summa sabila yasara summa matahu faqadarah summa idza syaa ansara qala lamma yaqdim amara fanzuril insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum فإذا جاء Aqis-saqqah Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ idin sya'nu yughni وجوه يومئذ مسفرة dhahikatum mustabshirah وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Iya, kakak rimba metrik, kakak rimba ngirim apa nih, popcorn sama gambar pusing. Aduh, kenapa pusing? Kakak rimba ya. Hai kakak, ya hai kakak rimba, salam kenal. Kentang goreng, Kakak rimba, hai kakak, hai juga kakak rimba, salam kenal dari kakak Nahla ya, kakak rimba ya. Kakak Rusdianto Sabiku, kelas berapa kak? 2A. Kelas 2 ya, kakak Rusdianto ya. Nah, Nahla kelas 2 SD. Kakak rimba OMG ya, kakak rimba. Kakak Rusdianto Sabiku kelas berapa kak? Kelas 2 ya. 2A. Kakak Nafisa Rahmadani. Hai tuh kakak Nafisa. Halo kakak Nafisa, apa kabar kakak Nafisa? Kakak Rimba Metrik. Hop. Iya. Kakak Rusdianto namanya siapa? Kakak Nahla. Namanya kakak Nahla ya, kakak Rusdianto ya. Salam kenal kakak Rusdianto ya dari kakak Nahla. Iya. Lanjut kakak Rusdianto bareng-bareng yuk, surat apa kak? Terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah cek layar ya. Ngomong lagi tuh kakak Rusdianto. Rusdianto, iya. Saya di belanja. Iya. Di belanja mainan. Iya itu benar. Oh, aku Fatia. Iya. Salam kenal kakak Fatia ya. Salam kenal ya. Siap kakak Fatia. Kakak Fatia tinggal di mana kalau betapa kakak Fatia? Kalau kita tinggal Di Bekasi ya. di Bekasi. Teman-teman, lanjut teman-teman ya, suara apa kak? Suruh at-takwir. Takbir teman-teman ya, kakak Fatia kalau mau ikutan silakan ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat Wa izal isyaru utilat wa izal wushu sirat wa izal biharu sucirat wa idzan nufusu zuwijat wa izal mawudatu su'ilat bi'ayyi zambin qutilat wa izal suhufun nusirat wa izal sama ukushitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uslifat alimat nafsum ma akhbarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as subhi zatanafas innahu laqawlu innahu laqawlu
لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بكل شيطان رجيم فإن تثبت إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Iya, Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah apa? Al-Infitar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Fatia, aku di Makassar kak. Masya Allah jauh ya kakak ya, seberang laut ya. Kalau kenal kakak ya, kakak Fatia. Buat orang-orang Makassar ya, Masya Allah ya. Ayo teman-teman ya, kakak Fatia yuk surah Al-Infitar kakak Mutia. Nggak Mutia, kakak Fatia. Yuk bareng-bareng yuk. Ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Al-Infitar bareng-bareng teman-teman. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rabbak bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah. Iya, iya kakak Fatia, aku Makassar, iya tadi udah ya. Kakak Askia Afkarina, aku namanya Askia. Iya, salam kenal kakak Askia ya. Hai tuh kakak Askia, hai. Kakak Rizkaye, sabai di mai, masya Allah, syahu di kap. Ini bahasa apa ya? India kali ya? Kakak Rizkaisi sabai di mai, masya Allah, syahudikap. Apa nih artinya teman-teman ya? Salam kenal Kak Riz ya, masya Allah ya. Teman-teman terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya, sudah tap-tap layar ya. Sudah iya, sudah komen-komen, sudah tap-tap layar dan sudah like-like bareng teman-teman. Lanjut teman-teman yuk, surah bacanya tadi kayak gitu. Iya. Ayo surah Al-Infitar ya. Udah ya itu ya. Surah Al-Mutaffifin teman-teman. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Jatuh selang alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum asalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrar lafi illin wa ma adraka ma illin kitabun marqum. Yashhadul muqarrabun innal abrar lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rufu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin maktum kitamuhum
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhum tasnim ayna yasrabu biha muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun. Wa iza marru bihim yataqamayun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dalun. Ma ursila alaihim hafizin. Fa yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakuna. Al araiki yanzurun. Hasu ibal kuffaru ma kanu yafalun. Iya, Masya Allah ya. Ayo teman-teman ya, terima kasih teman-teman sudah komen-komen ya. Capek emang. Lanjut teman-teman, langsung surah aja. Itu surah At-Tariq langsung ya. At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. Ada was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla sarair fama lahu min quwwatin Wala nasir. was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq. Innahu Laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. famahilaka Firina amhilhum ruwaida. Iya, teman-teman ya, lanjut teman-teman surah Al-A'la teman-teman ya, bareng-bareng Bibi, yuk. yang ini loh. Oh itu, iya mantap. Pikir lagi ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhraja mar'a, faja'alahu ghusha'an ahwa. Sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. ya'lamul wa ma yakfa. Wa nuyas Wa nuyassiruka lil yusra. Ikronnya mana ikronnya Mi? Belum baca dia belum. Terus? Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Saya zakaru may yaksha. Wa yatajannabu Wa yatajannabu hal ashqa. Allazi yaslan naral kubra. Summa Semala ya mutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakaros ma rabbihi fasalla. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Iya, sadaqallahul azim. Teman-teman bilang. Teman-teman, alhamdulillah. Sudah selesai murojaahnya. Sekarang giliran baca Iqra halaman 21. 21. Iya.
Ya, teman-teman ya, silakan mau ikutan baca Iqra 6 halaman 21 teman-teman ya bersama anak-anak. Ayo langsung aja langsung. Fatawalla ayo. Bismillah ayo. Minum. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fatawalla anhum ya. yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Iya, bagus. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ya, bagus. Afa may yakhluqa mala yakhluq. Baik. Afala tazakkarun. Illa ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Baik. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Wat sukil bahroroh wan inna hum mugrakun. Baik, lagi. Bagus. Kayak lancar. Bisa, iya. Lancar pindah ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ini apa nih ya? Kakak Rusdianto, kakak apa kan? Kakak Rusdianto namanya? Kakak Fatia ya. Kakak Fatia nanya, Iqra berapa kamu? 6. Iqra 6 Kakak Fatia ya, halaman 21 Kakak Fatia. Ya 21. Kakak Fatia, jadi aku Iqra 4. Wah, hebat Kakak Fatia ya. Iqra 4, mantap. Semangat Kakak Fatia belajar ngajinya, Iqranya ya. Lanjut Kakak Fatia bareng-bareng teman-teman ya semua. Lagi, anak-anak, Iqra 6 teman-teman, yuk halaman 21. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Tayyib. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Iya, Masya Allah. Innahu hakimun alim. Masya Allah. Tayyib. Afa may yakhluqu malayuk. Ya. Apa? Yakhluqu. La yakhluq. Iya. La yakhluqu. Afala. Apa sih? Hidungnya mampet. Hidungnya mampet. Bapak sabar, sedikit lagi ayo. Afala. Ayo. Sedikit lagi. Afala. Tazakkarun. Iya. Kan pilek emang. Jangan makan es krim dulu ya. Jangan makan es krim, jangan makan es. Ayo terus. Illam Ra'atahu qaddarna inna aminal ghabirin. Iya. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa sukil bahroroh wan inna hum mugrakun. Iya, belakang sekarang. Ayo. Kakak siapa tuh? Mana? Kakak Mutiara Suciati. Masya Allah. Setiap ada live-nya Kakak Nahla langsung lihat dong. Wih, Kak Mutiara seneng sama Kakak Nahla tuh.
setiap ada live-nya Kakak Nahla langsung melihat dong katanya tuh. Kakak Mutiara gitu bilang. Kakak Mutiara, makasih ya. Kakak Mutiara, makasih ya Sudah menyimak. sudah menyimak. Iya, lanjut teman-teman. Lagi bareng apa sekarang? Abi. Bareng Abi. Oh iya bareng Abi ya. Ya teman-teman sekali lagi ya bareng saya ya Kanahla ya. Ya bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ya perhatikan, tenang, sabar. Ingusnya tahan dulu ingusnya ya. Ayo perhatikan fokus. Iya. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Fatawalla anhum Terus, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. pendek. Syai'in nukur. Syai'in nukur. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Innahu hakimun alim. Innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afaman yakhluquka man la yakhluqu. Afala tazakkarun. Afala tazakkarun. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Perhatikan. Illam ro'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Dzalikal kitabu la raiba fih. Zalika kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin. hudal lil muttaqin. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Wat ukil bahroh wan innahum jundum mughraqun. Shadaqallahul azim. Kakak Mutiara Suciati, pinter kakaknya, amin ya Allah, amin, amin. Kakak Mutiara, terima kasih doanya, bilang. Terima kasih Terima kasih doanya. doanya. Oke teman-teman, alhamdulillah, bilang. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Udah Ngajinya, terus ngajinya sudah selesai, fokus aja, fokus. Sudah selesai ngajinya, sekarang selesai ngajinya. kita tutup ya. Kita tutup ya. Iya, 1, ayo. 2, 3. Ayo foto kali. Tutup. Yuk, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamli minas shalihat, Rabbi hamli minas shalihat, Rabbi hamli minas shalihat. Rabbi alaihi muqimah salam min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat, Rabbi hamdi minas shalihat. Rabbi alaihi muqimah salam min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kakak siapa tuh? Baca. Kakak ngakak sehat. Iya. Kakak tadi ini kakak sehat, kakak siapa? Alga ada ya, kakak Alga ya. Kakak Alga, aku lagi makan ikan. Wah, sama dong. Alga makan ikan. Kenapa kakak Alga? Ikan lele apa ikan paus, ikan lumba-lumba? Apa ikan zombie? Coba. Ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih teman-teman semua ya. Barakallahu fikum teman-teman ya. Sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like, sudah subscribe, sudah tap-tap layar, sudah share, sudah komen-komen, sudah menyimak, sudah apalagi ya. Semuanya teman-teman Masya Allah ya, barakallahu teman-teman ya udah interaksi dengan kami semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Sampai jumpa teman-teman di hari esok teman-teman ya, di jam yang sama insya Allah teman-teman ya. Kakak Alga lele, wah ikan lele ini apa ada pantunnya itu kakak Alga, ikan lele ubur-ubur. Ini nih. Hah gimana? Ubur ikan lele. Makan le. Iya. Iya. Bubur ikan lele, makan le. Iya. Jangan lupa baca doa kakak Alga ya, Masya Allah ya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Sudah tetap layar, barakallah. Tutup doa kebatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Abi kakak siapa? Hah? Kakak siapa? Siapa?